ji destpêka avakirina kampa Domîz di sala 2011 de ta îro bi dehan projeyê xizmetguzarî hatine lêdarxistin ji xista û dibîstana ta bigihêqîrkirina çendîn cadên di nava kampê de û îro jî yariyek gokê hat vekirin di bin çavnêriya rêxirawa UNFPA û rêxirawa DMC û bi amedebûna Rêzdar İdrîs Salih Nebî rêveberên kampên sînora parêzgeha Duhokê û çendîn dam û dezgehên mîrî û hejmarek ji gecên kampa Domîz û çend tîmên gokê dem hejmêr pêncê êvarî ev yarî hat vekirin. بالنسبة لخراوة UNFPA صندوق نتوين يقرتي بودانشتوان جر كارت و انجام داني ناف كامبا دوميز بو بنابرين روجافا يا ربي بدا مزراندنا في ياريجه فوتبول کو جدا خازن گلک سرمایت کردن بو گنجین روجافا کویت کمپیدا اف یاریگهات یا مزراندن و د انجام اجدا بو خدمت کردن خورت و گنجین کمپا دومیس و بو انجام دانا چند کارت ورزشی و و تاخجی دا تقريبا 12 فريق فوتبول هاتنا دا مزراندن هر اكي تمثيلات اكيد كت وبطوله كات دا مزراندن نتيجه دا ياريات نكرنو وفريق كات ديتا تكريم كرن بكب بطل كامبا دوميس بطولات مصغره سداسيات 12 فريق مشاركين منظمه سردان بيرافيا وبطولات خوش خطوات باشا سر مستوى كامبا دوميس عم خازن يعني على طول بطوله ولي هبن ورياضه دعم الكامبيدا وخطوه باشا يعني ايجابي. خيرات بداية خيراتنا واتكن خيراتنا لفيري افجي بداية دستريكنا ملعبها كامبا دوميسا ام جاب فريق بشكدار بنات دوزنا فريقا البدء بشكدار بنا اول شيء رياضه تشتكي مش اجتماعي يعني خاصه تشتكي مازنا البدء كريني بلاجا هذا يعني مو بدقيني افضل بس رياضه هي فهم كانه رياضه بس قدم خلاص او تشتنينا رياضه مو تشكي اجتماعيه مو رابطه مشترك مو بين اخوه والله مو مشترك ديك وتشكي هري مازن الخوش يرو شعوره كي قال خوش ترى باعتبار كنسبه لاجا ایرو یاری گوکی لکامپا دومیز هات وکرین دبن رناوی چند رخراوی ناف دولتی یگوری و بریا کامپا دومیز دکن بو گنجن کامپا دومیز بو برنامه آرک جمیل اوسی کامپا دومیز